Atongoria ba kanisa kuma BUURI ni bonanite kurira kunganirwa kwao ni mitugo embwa iria gwitithwa na mbere makanisene NIBAURITIE ATUMIIRIA kwamukira moritani jaria jabatere kenda KUGEA UMENYO bwa RUTETO bogite moritani ja skuru jagatethia bunene gucokaniria nkumwa na mitugo imiega kanisene. Ibura igagwa kinya kanisa ingi irari kianja yaja antu bakanywa ndamu na mantu jangi jaria jateagirite jakethera je kanisene antu bagaita nguo na kuthithia mantu jangi jaria jatibui na mwanka gwatuma makanisa nandi jathuku nandi enda kuromba kinya muntu uro kuonoka tega kanisa no mutumiria no witete gukikiwe pastor kana kinya members baraba ikuambe uthikire utigeta kanisa imwiri gwathanitio na kirundu gia nkoma kana cia nkoma pastors bati kuthoma nontu baraba ingi nteto irio kona ikiumira lack of kuthoma kwa pastors bati kuthoma bakeba bena degrees diplomas kenda bombo tongeria bati kwangaratania antu rimuno kwithira kinya pastors baraba gutumiria kanisa ni imwe rimwe pastor atatanya kithi theology atathithia theology theological college na ndio ukethira kinya pastor sometimes bamwe mwi ukethira batina that knowledge twateka whatever is happening in churches sometimes ukona igukutha gutena that time kabisa no twataga mathaja ya tumika kanisene maybe 1 hour 2 hours na gwatuika kuna mantu antu batukumba kulitano. So we took up this burden, we took it as an assignment we want to teach people the true gospel, the true doctrine, not about any church, ni the word of God ikuga. To Biblia riuga antu bakwa baura ikwa umenyo. Na sometimes ukona kinyari tukatuna cases cia antu kugiba gutakurombera guntu kumona kuna kana mantu jamwe ikwethira bo batije ora Biblia yugaga. Kwa ubetaga kathi kanisa nya antu bara batije murungu oma betana ndi bakaritano mantu jara jatio nuntu bakwethira batithomete Biblia bamenya the truth. Tulenda to train leaders mwanka kana kanisa igaruka gutuika ibakwerewa what is supposed to be done, what it is, such that kinya bageta guntu bakaigwa doctrine igitumirwirete bakomba kurungama na bauge it is not the right thing. Training generally is an essential tool for church leadership and governance tutumba kumewisha we, especially during these times kwena dynamics nyingi muno ki ministry no nyantu baba ngoto utongeria ni antu bathomu ni antu baguchwa murungu na kuna need ya leaders bonde bagatuika trained.